Ura ili sat je sprava za mjerenje vremena. Mala kazaljka pokazuje sate. Velika kazaljka pokazuje minute. Tanka kazaljka pokazuje sekunde. 12 sati, 1 sat, 2 sata, 3 sata, 4 sata, 5 sati, 6 sati, 7 sati, 8 sati, 9 sati, 10 sati, 11 sati. 3 minute, 18 minuta, 41 minutu, 4 sata, 7 sati, 11 sati. Razmak između dvije crte na satu je 1 minuta. 1, 2, 3, 4, 5. Razmak između dva broja je 5 minuta. Mala kazaljka je prošla broj 7, pa je 7 sati. Ako je vrijeme poslije podne, onda zbrajamo 7 plus 12, pa je 19 sati. Pet, 10, 15. Velika kazaljka pokazuje 15 minuta. Prije podne sat pokazuje 7 sati i 15 minuta. Poslije podne sat pokazuje 19 sati i 15 minuta.